Whataro whatu le nei a fiafi. Tau pa ia ma le tō mamalu. Ma lor soifua manuia, langia maa. Ia, vi ia le li, whai fo i ona tātou. Wheiroa i rungo nei so ta inga, nei a fiafi. Ia, tau soifua, ia os mātou ola foi. Ia, patipatia le alofo le tua, whai ona. Te wea lia mai fo e tātou le, tātou por kalame masani tala noa le uso ia solulu uma. Ia, salo le nei a fiafi, ia la tātou. Anga ia tūloa fo le tātou por kalame. Aile i tala noa ina le, tātou fo i por kalame le nei a fiafi. Ia o te taritonu e sinta mai, notice le fi fai loa, onga o le tūlanga o le taimi, ua ho e suia inga, lo masalo la a mata le vea so fou, i le fitu le fiafi. O le uto e tu i luma le taimi, ia, salo la ke minge o le i lunga le mata le la, ia, le pepe mai e koi kula i kikia kuitua, ia, ma le ngang fai loalo. Ia, ma lo so e fua pasta? Lo so e fua la sunga, whengai. Peso fontile. Tai for the Grace Recipient Community Church, ia, patalu fatu foi. Ngata uma o mfai na mo mai le nei. Fasalaunga ia por nei foi por kalame tala no le uso le nei afi. Ia no msalo le sola ka ku kalongo e funga le. O mea o so mi ai mo lo tutupu i to tonu e karesia i le lima tau sanga taruai o ani du tau o fu ni fa fitauli ia martulanga o fa nga solonga o lo fa fenga e foi fa fitauli to tonu e karesia ia pe o le afia file nei la tato ti tiro tonu e vaenga le ia basta ele o fai ma le ko la onga le ngol ka just to let everyone know we're not here to lecture or we're here to talanoa talanoa le uso from one Christian brother to another Christian brother afa pe aplica po le lo soifua ia ele afa pe ele ia stalo ia fa pena ona siliona ngai ia te au nei masunga whawhengainga, ia mare nei kale sia Teresiano ua walawina ngā lulu ai. Pe o tūlanga ngā, ia iei sao ngā, ia se sao. Afa pe fo iei se meo ngā le, ele tā o fitu tu sai tātou. Ia o leo ngāna, o le whasoa, tonu e o ngāre nei, whasoa e langa ai, ia manatu malangona, ia tātou tito e wawa ai whaatasi ai, le anga inga o ia ele nei laro langi, a mesel le whaasino ma le taita i mea la fionga pa ia le tua. Pasta, mesel avai le tūlanga i le ka le sia. Ia, sa pasta pe o tūlanga ngā le ia. Ia ma o te taritonu fo i o... Mena ina fa inore por talambe o le talanoa a le uso a. Ia ni nga le na tale talanoa ta. Ia mo fu le vango e talanoa mai ai pa ese pa vitau di. Pe fu se me fisili pe fu se me o se a kudu mai. Ia mai vo ko fa sa mai. E fa pena la vo le tu na ingol tato ma por talambe lo ia nei ai. Lo sunga. Ia. E me le o nei fu vai te mi ale nei. I nei tau sanga tanu ne ngal nga lue i ngā ruenga. O lea se lui tau. O lo whapea o na lui tau ina ai le lotu o le atua i asu nei. A lea se mea e mai tau ina o lo whai ma whawhi tauri. Kai msiri apa. Ia, o le tūlanga ia o le matau ina le teimine ke lo whele na o tātou i le ngā o ka ua. Ona foi ole silsila le male matau ani sia ona le tua a mesela vai tangata lo lotu wa e te me fule le tato ai fa pe o fili o le lotu le mosalemi hindu atheist ma va fa pena e moni e sa a peta ele fa fika ringa le ia nei le lotu o le ngala tala ele e le vala wina le lotu ai le au vaenga nga le fa la lave nei ile vala au wina le lotu le au vaenga le fa lave nei ile usita inga le lotu ia fionga pa ia ale tua wa o le tūlanga la vai le lotu o le usita ia le o fionga pa ia ale tua o le fai o tātou ma students o la fionga pa ia ale tua o so se mea vala e tu ile va o le ekalesia ma le vala au wina na ale tua o te langona o le fa fita au le nga i le lotu. Wa me fai on kako study ma su e matali tonu ma o ina al fasili. O kusa kako meia o
o tusa tātou mea study, ma teach, ma tu ina tu I tangata ina ia ola ina. E tusa mea ngā, ma le fina ngalo le atua, le kusipa ia. So, to simplify that, o le winga la utala, o le whawhika auri la le tupu, o lu ita wina, ma whalewelawe le iainge kongo le loko, o a o onga. O a o onga e le tusa I makala ma o onga whaavai al tusipa ia, foundational truths. A o onga tō pito ma mea moni onga le whionga pa ia le atua. Ua mako e whaamawhiki a le si vaenga. Pe o le ngana ngā le whaonga le tusipa ia o le whaia onga se profeta pepelo. So ia ula ia. That's the problem. O le challenge nga, o le lu itau nga leia ngei kong o lotu Kerisiano. So when I say ekalesia o lotu, I'm not talking about il tato ngaluenga only. O lo tata la noa ile Universal Church ale atua. Le ekalesia o ale atua. So o le whainga tala na mal whawhita le o sau mai whafo. O to tonu lava o lotu ata ua. O lotu Kerisiano. O tai o ekalesia. O tai. O whaiwhi au. O whaila aunga. O tele-evangelist. O tangata ia e whai mai le wheo ai solo malaunga solo. O la tōna. O lai ia le whaafita auli. O la whaafika auli. O le loa. I always careful when I say this because it sounds arrogant for us to say that. When I say o le loa le leo le whiongpa ia le tua. Pela e fōlinga pe e ka uang ka ngaka ua maua e kai loa. But that's not what I mean. O le ngala ukala, o onga tō pito, o onga wha vai. Lai mangingo le le onga kuspa ia wale upule wha onga I, o le whemilo ta I o whionga pa ia a le tua. O le mea ngā le whai e rau vaenga ia. So o le whawhita alula le iai, not so much o whafu. Wa wha pe e sawa ina le lotu. Ia uia. O se mea le leilea, mo le tupo le ekalesia, kakova ai le church history, e whaisio kia masa waina, au le explode ngā le growth le ekalesia. I ngei la, le pole mea ngā o le ua pe e tuta ia, ele ka apel tala le. O ngā ua kele ngā whaua wo ia le lotu, male la rolangi. Al kili o le kala kuspa ia ngā mea. O lo wo la rolangi e whaile o e mawhili o le atua. Ia, al lunga ngā wei e le temine, u fōlinga mai o le whaafita auli ngā le ia. E se la le lato tala le lei. E se la tala le ia Paulo. Le ngā kala, ka ngaka ia e whaia le mea lea. Tangata ia o ina. You know, sometimes, ele ni le alu se ang kuspa ia to know the basics, the foundational truths o kuspa ia. Sometimes o solo mua I lau li inga oia ang kuspa ia le a o mea le a inga ma le truth o kuspa ia. If times allowed, we're going to see all those things. Even some people consider themselves scholars o kuspa ia. Kam lola il fisililia. How come they went to the Bible college and they don't know this? Or how come they've been a Christian for so long and they still don't know this? Well, o lau conclusion inga, o lau vai inga, ele o tangata uma e whailoa ia ele tuolo na fina ngalo. Ele o tangata uma a mese lava ka funga le e whaisima o lunga o lona fina ngalo. Ele I loa ia le fina ngalo. Ia e ai ele atua langa putu. E tau fia, ele ave ele atua le tamai. Langa ave ele atua le tamai ile tangata e vi ia ele atua I le ngā tamai. Ele ave ele atua le kamai kangaka e ka ua I lava ngā o ia. Ma vi ia ngā o ngā ia. Of course, kere kangaka whape ngalo ia ini. Maufa tangata le te leo le tama o ainga I le iloa. Maufa tangata I le te leo mea si fia le leile tau talatu. Ale ai ma se vaenga o ia kuspa ia I kongo le mea la tala noa. O longa taunu unga e le se e whaolai ngai. Ko an kakanga le whairika la Paulo. Nena fia fultato launga la sapasta pe ape o whaitau ina wha Britania wha mekara a tuspa ia. Mai Paulo. Watch out for those dogs. He's referring to those who change the gospel. Whaafilongia, ma mimilo, ma suia ia le tala le. Whamai, watch out for those dogs. Whamai, watch out for those dogs, for those evildoers, for those mutilators of the flesh. O tangata ngā marka ungar ngā lai ka o e polo lau o li ia. E lea o le tala le leia Paulo. E lea o le tala le lei a Yesu.
I kuse Filipina karangoa ia polo nga o fesili o le ala le tiute le lotu o le ala mata fai yo ia tatou e tusai ma ko e ngā mea ia wa fai ngo fia ia o mka fai yo ia le loko o le yield take heed o whakongunga le e whatono i tātua le ngang pa ia i whai upule e lua e ala ia polo mai watch out for those dogs that's the responsibility of the church o ta whai oinga a o la sunga so se whai au kongo le loku so se kerisiano e ana ma lofa e fionga pa ia le atu o lea watch out for those watch out for those and how we can apply that fa fionga whatau ule le ngā watch out o le loa le leo le fionga pa ia ale atua sa ili su o lo matawina ele le contrast mai e Paulo o le va i professors and possessors those who profess to be Christians and those who are not possessing this true le onga le male also between the religious and the righteous so o feelinga le ia i le kala Paulo o tangata mapolotu au le loa male mana tunatu mamala malama i le tala le lei langa polo ngai ia Paulo i ma wa so fai la valasi ma lo nganga le fa nga e Paulo ia pas imagine lo la ko fa ia i lungo polo mo ka watch out for those dogs le va vele but that's what Paul used here o kai fau ia fa tu se Paulo ia fa ia onga se i ele ungi mai le se tu lo pe mai le ia to se tato i fa man's best friend it's not elengi mai le fa penga o mai le ta anoa funga e pe fai kawai i le background nga kusilia manga taimi o mea ola e ta afunga e ai la pisi o le mako i fe ai mako i fe ai o le fa kusanga le fa kusa e Paulo le wali ia fe a onga se that's why Paul says watch out for those they just don't care. They have no love for the church. They are there just for themselves. They are there just for their bellies. Yes, just to fatten up the wallet. Yeah, femerola ia tu ainga langa le fe mai Paulo i pe fonga onga nginga le ngaluenga e lo se fulu. Ma fe mai o luko sa wala tu la totele fa sa ina la fuma moi so that's why we need to watch out. So how can we stand against NATO engamia sa ili la fiong pa ia ale tu while ese si me fa vale ina fa na ole tu ele o mai ia le ia luko ngei po te faunge se tu lo fa on senge fa vale ta tu kuspa ia la hindu po le au musalemi no kuspa ia la vale and how can we avoid that? How can we defend ourselves from that? Ole lo le le me mon pe you're saying for almas and tato the only way to distinguish the lies from the truth is to really master the truth. You can only know what is lie when you know what is true. So pevela o I fako ai loa lava lea o onga se ina ua e loa lea o onga e ton. O le tofi la ngau kai o le lo. O lea leo le ka le sia. Pero fai punga lus, mta punga lus ful fai pus ful male van. Ma ka kuspa ia. Hamai. Ua o mai ila to ia te ia fai atu lea o ia ia te ila tō ua o loa la what am I reading 2018 2018 o te tofi ia tōru se fulu lua val tōru se fulu lua val tōru se fulu o le mea lea ia o tō mātala ai ma ia manatu o le wingar kala ia auangi i whaatamala ia mātala ia o tō i loa o kama ia e o mai e whaaleanga, fa auta foi, o te alu nei, o tino i le anganga i Jerusalema, o te lei loa, o kemi lea, o lo whianga i Paulo, ma malanga ia, a le iai man whawhika auli lea, o le whaalawe lawe ina, o le tala le lei, mai, o leo, o le ekalesia, o le kofilea ka koe whai, ia tātou lawe ina le lotu mai le fetosoa ina, ia o onga nei
se nei pas o I felmeanga o fe au o tai o fai a onga o le faafita o le sili la nga le ke lo ya u I pas ele nga luenga le tua o le o ko nga mea ia na onga o I fai o tatou e o mai lava ia faafita uli ia ele o mai I fili le tatou te iloa ele o mai la musalemi po hindu po atheism e o mai lava I tangata o ta ua o tangata o le lotu e o mai lava I tangata o ta ua o le ekalesia a le atua ia o ila e iloa le sao ma se e iloa ia o onga ma mea o lo whapena o whaatino I nei tono le lotu ia church o le ngā o le a watch out and how to apply that watch out lo le leila fionga pa ia le tu ma tu ma wai ai le fata mala Fela ko nga turanga fo pasta mole sawa le si whaakanga e la ngoi kongororo ele o wisia fianga nga mai ia le ke whaakanga nga malo le iloa e se fo idea o nga sau de la o mai idea la se e o nga fia I that's one of the of the facts it contribute le mele o le kifa le sau o ia ko nga me fungare kuma no fe au lunga vai muska kala fo ya ke o fala unga nga ka ya pose you gotta know ya e lo le background mal tal tununga o le natanga ele o kifa ma le ka poe ya saula ele fa pe fa longo wo longa fa nga ka nga e lo le o isi kemi e se o le fulu le loku sa manga vai mangava e mo la o le hiole fulu vai manga o lenga due le singa duenga e mankua o ke mi fingi o ke la mengi o ko sempre ya ele o alu fo ila luce ele o alu fo ila luce o nga kasi se uma langa na ya ko nga melanga o le sa o le funga le ya le se fo da o nga le al paule mele pe ku di lo funga o ia sa o le o nga o kusia ni ke la o nga fi el sa o le sia o nga ya e ko ya fi fo ala wala la ko ai lo ko ala wala nga mai ya pe o le mi se me ma fenga fa ngo la wa ya o ele fe mai ba ai pe o me le fe mai ya o ko ngi na na ko ai lo ko ke me na nga e se le o nga le sa I lo le ya ala wa no la nga ya o isu na ko la ngo le ka ke me ka winga be fa pe o le fa mo la vanga mal tau lunga nga me uma pas o le saunga le mu o le kalesia o le saunga le mu o le fa na o le tu o le lotu na o kalanga nga fa I polo I o le kalesia efeso o le leo o le kalesia leo le kalesia o tu ina tu ya te uto e leo longo winga la ele tau nga so se au le ka nga fa kama ele ka fa la nga so se ku ia wa let's say so se au la well the truth but what about the people you don't have the mind lai tangata nga ngo fula ia o nga ala la ia wa e leila ka la wa umanga o ina I lo nga ia le me follow me wa a fa ngale follow ia fa klon me le skemi o fiki mai la o esele me ala no fo ia pe o tulanga nga ta o be o nga efisili pas ia o le menga ka nga ia o ai fa ia le menga o ta yo le kalesia au fa o nga leaders elders I tono le lotu so ele se me fata o va ala le fa yo se tasi ta yo le kalesia fa yo skasi ma leo ma moe o le lafu ma moe le tu eza langa fo songa le mo o le lafu ma moe nga yo Pero que le nga kusile il fengi no fo e sa wa fa fi kaudia o on se e na ke nga me ka o me mo prosecuting o ka fa o ka fa le e pe o le on se ara ke no kala mo me ina o on se wo o me con le kalesia
o koe di diu One of the subjects e lunga e se kusi e misi ile mele o false teachers. It's in the whole Bible. Mai lava la makanga kau fai ungol kuspa ia you'll see e kau lavanga ia se va enga se kusi e ali ile maka o se ka si e se le fa mai o le tala le lei e se o le kala le lei o kala o Yesu o kala ia Yesu ana si se la para no Yesu e basta si le ronga do fo ngale le ta puli fa fera kulanga le di ba inga funga de pe fo ringa mai wa kusa le loko le tua ma le lana ko nga fainga lo fa yengi lo langa funga le wa keile la lolangi wa kei fo le loko ya campo fo le la lolangi o loko wa fai fo le campo ya loko ya le puli le tuspa ia tangata o le la lolangi ia fa pe fo i ma le lotu la le kulanga le tu se e tau matau lo fsili wa o folinga mai wa lalolangi look folinga mai wa se wa lau fai lalolangi fai wa te doa kule mamano le kua folinga mai wa kusa me o male o fo le loku yes e kawang si de o le loku o le loku le tua e o le tua foi la le tua mamano si e folinga mai lo nga kasi ala lu ngone me o mixa ko ai con lalolangi ni vai ke mi ko nga me lo wo ya ke se me ka ova I o fuanga o le tala le leise se o tonu unga nga poli results nga o le mea lai o mana tua o mea lai o ina tonu se kalesia it's tau ona atangia mai ile practice ale kalesia atangata lotu a fa pela ele o fa yakul fe au ele angar kei o que ala I ka le kei mau mai le look because the Bible the pastor or the leaders and the preachers never address it ele o makua I clear card le ia I loa le tangata lotu o mea ia laulangi o mea ia le lotu e loa le tangata lotu dan me ka ole o langa usika ia fionga pa ia ale tua pela le winga ngara o kara e alang kukupu mea na ona o tuainga o ngala o ai wa le matua mai o io le mafa manino o le kala le kuspa ia wa ia isi lo tu wa pe ele angale o lang sala there's no le theology a theology o le o ina ile le ang sala o le o ina le ang o lang sala pero fa ko ai lo la vale matu ya o la wang sala inga o e lo le pa ia ma le sili so le tua so a fa pele le o meanga wo la fa solo a ko ia ka pero eta o me se levan ka pule o le game me pena that's not just but that's the main one o lo fa pena onga pe against ai wo fai mai o enga immoral o enga leanga o enga se o enga le stangata mi o le lei se at fai longa tangata kus lima but ele o ka ko purpose ole awal hurting us ka ngaka ole hurt for stangata that's not our purpose is to honor the word of God. Ia whaalolong ia mausta ia le upua le atua. So o kulanga langa I peo o nga FFC campo laulangi faifol pinko lok. Ia o le se seo wha muamuanga I nga esea ma fua lava ile tuanga o nga la fai. O fōlinga lalolangi ele lotu. Ua mangu lalolangi ele lotu. Ua alofa le tangata ile lalolangi mana tu maanga. Ele alofa ile atu. Whakeka inga pe ole 1 John 2, 15, 17. Awhi mai, aua tō te mana nao. Ile lalolangi. Ole upunga whaaliu sa moe ngale manao. Ole upu a whapalangi ole love. Mai, do not love the world or anything in the world. Mai, aua tō te mana nao le lalolangi. Po o mea o le lalolangi. Pe a whai e mana o se tasi le lalolangi. Or if someone love the world, malola ia, e le o ia te ia le alofo ta ma. So if you love the world and the things in the world, there's no way e alofa I le atua. E kaunga alofa oi le atua. Menga lai whaatonu mai ma whaasai nai I. O te loa ki
ua kele nga mafia matangia le alofa o tangata po le mana o tangata I mea le rolangi lo le mana o I le atua whaka inga a whainga I la se siva a whainga susu wa iei loko whera ko susu o le makua ile ofia ai ho lo la le ka la sa ka le ingis ka whaaku let's say so pinku o ka o ele campo ele pa ku ile fale ile pinku ai ka le fa o so avo ya alua na fi a fale allo ia pese ave nga mama pese fale moere sfula mi un kalaunga a nga lua le ya luna ko pese lau pe sfulu pepa ya ana ku loku moe Olara le you cannot say you love God and you hate the world inga ko inga ke u fa pe fu inga le fa pe o ka de por kala de o ke u fa pe me o ka kuskusi di ma pe a o mo fa fika o o me le le ma mata o sanga le ka ki o ko mo e ka le si yo nga me yo le pe yo le le ko pungi fu nga le a be na le o peisa o já wanga a fa ko fele siva o ma ko akumo ya fa ko le siva sa o nga ai o nga ris o lai do le ka fa ko pe nga o le loko le fa sa nga o nga ya la la ko ile sia ko nga me fa pe nga o me nga o tu pe o fa ko o ma ko ile lo po le ale loko o le ale le la langa o ngingi fa kasi ya fa kasi o nga o lava o le practice ile lotu lava ia ola pela fa punga se fuma le on fa me a wa o mea lava o ile la langi o le tuina na o le tino ma le tuina na o mata ma le fa ali o le nei o langa ele ma le tamaia ai mai le la langa so o mera nga taunga koe va ai le e tato male e kalesi ia I lo le se senga le o le lotu male malala ele fa wa iske mi ngal pe ka ma fuli la fa winga ka ko el tama a inga ke le fa pe ele angale le ma o ale le motiva that's not what I'm saying la o ke siang e ka nga ma wa me lima la nga la o ku spa ia nga lue fa ma nga lue ki nga inga ale ole ele angala tama a inga ale anga le alofa tama a inga ele anga tauta o ele anga le atua I tauta ua. Ne ka penga love of money. Le anga love of money. Money is good. The love of money is bad. Al kupere le. Al kupere. Ai so swangi parai. Ai fa kaulanga lo. Ai fa mo no pe wa lo fa ke mo kupe fa mo kupe nga anga lona. Nga le lola ia le. So ye lo le leila tatu ia ile se single tulanga nga ile me yo tatu mana ya silia kule manga o ile tua ya pole alofa nang fa sa mo ngale mana ale upula el fa pertania mana ngang kuskus pai o le alofa ya silia klo alofa ile tua ngai lo se sia me la fa tonu na tatu love your God with all your heart so tulanga nga ka ngai ya eta ua ya le fa ko va ai le pofia la wa o le simea le fa nga visions here this is our church vision this is a wa que le fa pe tu ele anga me nga ia my visions and my missions and my ia purpose umanga ku ulalo I submit I le teta inga ala fiona pa ia ale tu ole my vision nga pela ia le that's the authority everything workanga inga ola unga onga uma marfe pe fuanga le nga vision nga se lola ia le nga no the authority has to be the word of God ayangi ni ko fainga vision every visions has to submit ilalo le ole pulenga ala fiona pa ia le tu ele fela ko nga vision funga o se lotu o nga betus pa ia mai alanga a le lotu e o mai tu spaia ia longa ele asi me o le war ku spaia o e ku langa ko ngai ko nga vision nga ka nga ele ke lo hasta I fisidia ku langa le fa pe ala le lu itau le
le o lo fia ngai ma e kalesia ia suni fa pe la o lu itawia o lo fa fia ngai ma e kalesia ia suni o le ala se fo la se fo lu ka de lu itawia fa sanga ingi ma e kalesia pe o me yang ka kanu de kasmane o le ala se fo ngali o lo fai mai e fu ila tu spa ia ko nga me pe di mata ita ngai o le ale ko nga me le kala ngo me ku spa ia e fa fo e fi ka dia lo te loe e whengo fia le tali a whenga kāronga whatinonga inisi pe o karsa o ngā mea that's the only solution i whawhitauri le o lea o tono le tuspa i tāngata teach the Bible teach the Bible prayerfully if a pe ngaonga o le tuspa ia we gotta teach the Bible as it is and we need as Christians as a church to respect the Bible in its sufficiency i longa authority i longa infallibility i longa exclusivity le winga kala ia tatu whaalolongia le tuspa ia le tūlanga le ngā maka ia le talanoa le usu i longa sufficiency le lava matu toi o le tuspa ia langa inerrancy o le aiongi mea e se le ingi errors i kuspa ia infallibility o le ingi mea whape le tonu o ia kuspa ia everything there agree inga sa o matonu ma le lei whape nana whaalolongia kuspa ia ilana pule langa authority ia male mea ngā ia i loa le leo kuspa ia o lea fionga pa ia a le tua it's sad to say e ei nisi whaalapo putonga e le karikongu ua atoa le tuspa ia whai maisi e le o lava kuspa ia so once you believe in that le aia se mea koe sa o i mea tātou te whaia le lava wa le ai se pule wa ola noa le lotu wa pule ala kakai e mea whalonga e rang maka apsi siri e sea wa le mausali le pulenga lea o le mausali le whaavae lea o le atuanga o le fiongpa ia a le atua sao e lola ia leo le mea leo o pule lola oe i le me e ka kosonga i ai ma mimilonga i le fiongpa ia a le tu pe los whakaika inga le lei lava o inga 2 Peter 3:16 ngā kalangoa i kusia Paulu ma isi tusi whai mai his letters contain some things that are hard to understand which ignorant and unstable people distort because this is the mother of all other heresies i kongore loko o ki ngā lea e whāngau uma mai a isi a ong se i loko o le loa a ma fun me ngā mai they distort whemele ili whasa mo o iei nisi upu whamatalanga tā that's the problem whemeisi o ngā whasa mo ngā rufai kawa e loa it's not like that you need to work you need to labor you need to be serious i lo stadio kuspa ia wai kere fai kau kuloa e loa you need to read and pray a fa peke ngau kele you need to study it in its original language and in its context nga e loa tonu la ia o ko nga me vangale ia o laua nga ia fali liu e se kanga kama da makua ia uia makua ki a polo nga manatu ia sa o le the Bible you need to understand it in its context you need to understand it in its original language fa pe la kusile a pe keru le ka feka nga fa upo mai his letter contains some things that are hard to understand when he say his letters ele refer ya kangielu poses kasia kakala kanongo e pe keru I oi nga Paulo so you cannot apply anywhere else le mele nga Paulo le winga nga kala we do not distort the truth the word of God it's not multi applicable ele va peso sesia pe me vonga le one size fits all it's not like that me nga la fe mai Paulo ia vai tonu le leile fionga pa ia ale tua peilo I fe mera ia le kala a pekelu o iai nisi upu whamatalanga tā there are some things that are hard to understand he's talking about the epistles of Paul a whapealanga nga whainkai a pekelu male au kerisiano I ngā aso how it's going to be easier kako
tau te le kakala e lengi, kaku ke le kakala a lapi, Aramic or Hebrew. That's not our language. Our language is Samoan. Awa pēlanga whainkai o. So how can we expect it to be easier i tātou time? E mo o mia e tātou, e tino u, halualu, whamaoni, te talo i le atua, soso ani mai kako vai vai, i le su e la whiong pa ia le atua. Wa a se se kako ilua, e se se kako launga, se se kako mea o, se se fo le uska inga man mulinga atangata le loto. Ioi, se se uma, ar afsiri la, pera kala polve mai, o tele ma i le tala le lei. Al kele o kei mea Paulo i karatia maloma mlat, o ki whenginga ole moni, ole piua, ole tala lei. Ele ise ka kai whaolainga ise kala lei afa, po se kala lei se. Meranga e mo o mi ai, lei loa le lei, lei loa mai o io, i loa malama lama, o tala lei le. Asia, ele ise whaolakanga, ele ise ka kai whaolainga ise tala le lei se se, po se awa onga se se. Nga o tala le lei male o nga tonu ole a whionga pa ia ale tua. Ale whe mei e a pekelu o iai nisi upu whamatalanga tā. O le whaafika auli la o whamakalanga ka. O le whaafika auli le kupu. O le mele kupu. La the very next word whe mei ua whaawinga ese ina. The reason why e iai whaawinga ese inga e iai ia whe mei o le unstable people distort. So this distortion of the truth comes because it's not easy to understand. Le whaapela la avea le hard to understand le e whai mau tātou alofanga e pule e kākou tātou whauinganga. O le whaamaongi ngā i le atua. Le pule le kangwaraia oe kuuiai oe whai au le tātou i le hermeneutics or the Jesus. So that's what happened there. So when it's hard to understand, then we escape that hardship by trying to exegete. Le loa lo ema malampula me fai kango ra yo instead o le mai o le mela i o wala o e le loa. Kango o e mo mongo ia ia o aikia. Wa ngai ke loa. O longa kangu unga. O onga se. O onga o kangu unga onga se. Le se whaorainga. O le mea o ele o le whaorainga. Ele se vi inga o le atua. Awa o le vision lea, o le taunu unga lea, o le tau alunga lea o mea umala mga whaile loku ia. Ia vi ia le atua. And that's why we exist. Ele vi ia le atua se usta inga ele sao. Pe o kalawan nga whaia Samuelu, nga whaia Samuelu ia sauru. Ele sili le kaulanga lo le uska. Ele sili... ia ngā mea uma lo le whaalongo, lo le uskai. O le tūlanga ngā leia i a wheranga apply a tātou. Ia tātou i loa lele, mai kara paulu, o iai nisi upu whamatalanga tā, ua whaawinga se ina. Ale maalia lari, ke kiro ku i le nganga kusipa ia le winga ngā le whaawinga se ina. Ngai sau wai e iai le upu ngā o le to range, to torture. Kusa pe koso mi milo vonga ai afika wale punga tutocha kusa maku ai deform kusa wale ingi falling o le upu o le gospel o mak ke fa kusa inga ko a me vonga le fa pe fa lai sa fua mo and you want it like a sun la ko sunset falling up nga ai uma nga was scrampo so falling nga was scrampo wale falling quando se la wale falling se la a wanga susolo ole winga nga ole upule i ole fa winga ese ina nga mai o try anko o mai I was circle was square ole winga nga le I fa mena au kanga kai fa o kanga kanga I fa mai o tangata ele ia o ina. You're not talking about scholarship here or talking about itangata e loa le upu ale tua. Tangata e whaamaoni o whai tangata ele ia o ina. Karangoi kangaka e le kea. Langa vaivile whapana i ignorant. Tangata whaangalo, tangata le kea. The authority is themselves. Is their preference, is their leader. O le mea e manga ngā o elato, that's the launga they preach. Pe meu whaku, ke lo la unga ka ke whaia, e makua I ke pise kaunga le kūro ka whakua, o le whaalotu tele mai le atua ka kaukala koe, but I'm preaching to myself.
every time I preach. Every sin I preach against, I'm preaching against myself. Why? Because I'm a sinner. O launga umala fai lele ako o koa, lele wha oni mea penga, ia ola whapaioina. We're preaching to ourselves here. Al kalale I ke whimanga ia I loa tātou I ole mea lea, e tupu ai le whawhika uli leo o kerengi le loku. Pe o ngai sau noe lafusiri, po le ala se fufo. Wa ol fo lea, o lea, a oa o tonu la fionga pa ia ane tua. A oa o ina se tangata ia o ina, ma wakunga kaka o ina, ia o atu. O al mela le tupu, o lea oa o kangaka, ignoring and unstable. Whapalangina e whemai, that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort. I like that English. Le whapalangi nga o le upu e lengila iai o longa winga to range, to torture. Ia kusol sawa inga mo le whaaleanga inga. Peo mea kaka ngoi fua mua. Ko inga mela nga le iai o mai lola ia le I kangaka. O makwa ese le winga. Ese le message le ua. Yes, wala unga. Me fala nga e ola I whapenga le ka le sia. Asea, ma fua le mea la whawhanga pe o kalavonga le o ads wanga, you are what you eat. You eat corrupt truth, you live corrupt. Pe whapenga. Ka wala, e oso maso ma leilo tino e fua I au kausami, I lau tau mawhanga ngai fai. A whapela e ol tūlanga lea. E ola ma e fuile, le olanga whale ma se se. 2 Corinthians 4:2. We do not use deception. He's talking about him and his crew. Nor do we distort. Ele upunga vanga nga palangi distort 1 Peter 3:16. Saula 2 Corinthians 4:2. The same word, the word distort. Ese ia upu elingi faliu mai. Ole upulale it's more like falsified. The word of God. The word of God is being distorted, it's being falsified. Wa fasese ina. Wa faafilongia ina le upu le tu mekana Paul. O ma kola ma tu tele o faanga ia ioi. Mai ele o faafilongia I ma tu le fionga ale tu. We do not use deception, nor do we distort for mai. A ua faailoa ma tu I ma tu ile loto fuatia I fo tangata uma I lumo le tua. Ilo mātou whaali atu lea le upu moni. Ole whaali o le upu moni ma le whaafilongia o le upu le atua e le o whakas. E aranga I whaafilongia wala o le whaali ale o le upu moni le ka ue e polo I. So ole mai la lo whapenga o mai ngele lotu. Pasta. Ole pule la vorka kai langa whaaliu ingo kuspa ia. O le whaafea ngai, o le whawhoringa, o le whaafitau, o le aurko I pule ses, pule le upu ale tua. Whai le upu ale tua mo tātou pule. 2 Timothy 4:2, I may preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Ia e tala I atu le upu, ia e whamalosi, I aso e taunga le muai, ma aso e le taunga le muai. Ia e whatonu atu, ia e awa I atu, ia e a poa I atu, male onu sai uma a toa male a o atu. Ia e whamalosi. O mea ngai mo o mia e le lotu I asungi, mo o mia le whamalosi, male onu sai. Leanga e le whaingofi. E le whaingofi, e le ai am sisi o whai al whaiva o le whaine tātou e whape e whaingofi. Nanga o wharonga suifi au me whaingofi, but it's not. You need to whamalosi. E mo o mia le whamalosi, manga o mia le ong sai. Ole whola nga e tau ona iai, I le whaafitau li lea wa fōringa mai ai wa mangu lalo langi ia ele kale sia ale tua o le sima pasa o ke fia manga o lava I ina ole ia mau ki ngoe tau I tangata ia I loa tangata we gotta expose these false teachers e kaunga o tau I tangata inga ia aunga I whaseinga pera o koe ngā me funga le wa penge pungsa I ala kuluma ole ala ku e komo se puo ia ngai saulola ia o ia ala kelo o ofu oso koiska ele sau ka vai o punga luma that's not good menga ka ole
that's evil. Ava pela e lo esi ko e pe ava pe o famesi o vakele al fi poko no le usoma let them be, because that's not our target is not for not to be loved. Our target is for people to know the truth. Our target is not to wonder people fa pe o ilo se mea pe ka ko lokua. That's not our target. Our target is to challenge people's belief so they can see really what the Bible says. While if I'm seeing ngoa ia la sunga ma u e kangaka if I'm seeing e le atua. Wa pe o kai I de be. Me hane o mo fafi. Per matu tala fo I mai si fo. Ile mere fa me fa fanga ave se fo kuanga I ka kore lutu. Me mi fa fi ka uli o hangi me fo ngana. O fa kore o au ya ka uanga fa nga merkus pa yo o nga fa nga merkus pa ye ya fa me la yo si la unga de fia fa ele se me la nga o ele se me nga o nga o kiu ke o ele o fa fi ka u ye me la fa merkus pa ya le fia la pe de pe o le kanga ka a fa yo la ro se maloko ano foi umana e famasingo e le ko longa nga fa ala nga la nga fa o le ka o le fionga sa o le me il tanga al meno con fa fionga e fa fia nga ka ya se nga fa ye le si o fa kalanga o le ko kusa man ko ya o nga fa se sia e lo ale le ya no ka o ye me ala fa me kuspa ya ka kia la pe ka maya o pe fia o ala fa lo nga wenga o lo nga wenga o le ka u me la fe me ko wa o le te muni e me ko ma ya o le ka u me nga nga lo ye ya ka ye o da ia pe o me fa pe nga pa ka o la e ke me o ko me ya so la ke va ko le fa o le ska me le ngara nga kala le fengo fi fa punga le la ya fi e pe fa ngara funga le ia wa ka se ngi fa punga ke ngale fi mai o ska I funga le tina ka ma o ko ia ka va kular ka mango fu maris ki nga ba le ke va kwa ia ele so ka ma por me lo ki e ke o ska I lo ko ru al pa pe I kara ke o pe ele amara o por eso me kuspa fa ia a ele ko so lu ku ia maria o ia ala uma venga ele foi lá o aquilo wake ia vai ele ko sui ele ko se me ia ele fa pengana nga wa finita ma pe ale tata o po hai o ele se me na ma fai ele o po ona fionga re ona me na ma fai ora fionga re ia mo ka ko fonga le o inga re a ora fesiu ia inga le punga o fa sanga ma me fa pe fua le audience fua le e mana tangata o kara vungale ai su me a ora fefe I kanga nga kingo mfeng fasio ai mata u ile mfai ona fasio tiri tino ato ma le nganga I se ol kusola o ina pe o tatara no I se fofo fa fika uli your fole pe on esa ngo stay with the word pe la volta to ma vole that's the only safest place on earth for the church ole stay with the word lo fa ko pe safe ka ko mai sa wanga no olanga as if you stay with the word this possibility ko me nga when I say stay with the word se feta to mai le out tali ole tua mai le out tau ma su le tua because if asala le ko ka le ka ilanga ele ona langa upu meranga o tangata ia ka ko loa ia silia tu ata tu mata tau ile tua na orisi me the best act of love the most loving act if ele lotu e kai ole loku pe ta o ta tu lotu ole la un ole upu moni pe o la karanga fai pe ika kanka pe alofa kanka pe ngofu kanka pe alu kanka know this is not your church this is God's church and if you preach the truth you gotta trust God he will work wale ngaluele tua ise olanga olai fau se upu asa kangi ko upu fe apso ngaluele tua ile nga life fau e ongo ki ngala il tangata
a laenga lue leanga o le atua. He humbled that person, opened his heart, because o le si mele ngalo ya tātou, even the opening of our hearts, God work in that. Ina e whaperana ono tātou lo, ono talia matastalatu, tātou lotu. O le si mea ke le lava, this always being a burden of my heart. Pastor penga il kakonga luenga. O le mea lea, o le si sa o le mea lea, e fo ia il whawhita o li, ma fo le mea lea o tātala noa. O le mea lea, o lea, ia tū leia maa losi le whaaso oina, discipleship, the teaching and discipling of our children. Because I always ask this question, will my own kids do what I'm doing? I'm not saying being pastor. What I'm saying is, do they hunger after the word? Do they hungry after the word? Do they study the word? Do they love the word? O le mele are ngola fasama sama ngoma male fefeles kama ki male mataules kama ki le tu sia ngakele I loa le wrath o le tu. All he's been taught all this time, God is love, God is love, God is love. But they need to be taught how jealous God is, how angry God is, how much God hates sin. So po fela wala yo ka fanga o tato iloa na wo ngofon me nga loko. Wo lato iloa, oh my God, presence everywhere. My God sees everything. My God knows everything about me. Nga ola ila ia le ma ia iloa ka mal mata. Iloa la ko. This is their church. And I'm not talking about GRCC only. I'm talking about any church. Ia Lord kama giki nga, he belonged to that church. Because that's what the Bible teaches. You gotta have a church. You gotta have a local church. Ia Lord kama giki nga, a umala nga tupulanga nga, o la tau e kuku mai, e whaile na e kale sia. E le whapese loko maa kua, umaro maa kua, nga umaro, wal menga umatawina. E kaulea liali I ngei, I think e hapu ngei, au ngi siro vai le menga, farisa e fai orkuai anga ko inga malo makua ofsili uma ngai la ko malo makua o ai ko yese lo kupele so that's not should be the case ile lotu le tu ile meo lo ka ko nga luema so ka ula vanga fa mafale ile mele ole teach our children. Let them feel responsible in their own Christian life. Ia Lord ka mai kiki esele loku esele lo lang They don't have to be like the world. They don't have to dress like the world, act like the world, speak like the world in order to be accepted. Why? They need to know they are different. Ia Lord kama ki ke siango, ese kama ke siango, ese le gangster, ese kama ki la lu loku, ese kama ki la lu le mosque. Ese kama ki la le alu il farsa. Ia Lord le tato fa na menga o ia fa. It's us. We gotta teach them. We gotta tell them. We need to teach our children so they may know what we know. Because this is the thing. Okay, leu kaka wakai lo me ia e lo e kakufanga. How are you responsible? It's us. So o lesi fa imele pe nga esa no le mele o le fa aku ai o ta auto le me moni ai alu ka it's applicable even I ka kufanga. Ele fa pela la kuma le sasamale. If that's not what I'm trying to say here, but tell them the truth. Ele mafai oi, ele mafai sisi mea. Not even that kid, he cannot change his heart. Only God can change his heart. But how? After we do our part, tell them the truth. Keep telling them the truth. Keep telling them the truth. Keep telling them the truth. Drugs and drunk is bad. O le menga de kelinga de kel fe ka ka ngo mo fe ko Paulo fa su ia Paulo o le nganu wenga ia le ko e fa ku pore e kalisi al mele ngi pe wo ka ma fa ka ngo fa ku pore kalisi fa me ala tua o ka fa ia nga mai le fa pele ia le ia anga I ka le ha ia mo fo a fa pela e fa ile ko ia ngo le rongo le upu o le kupuanga e fai ala le upu masui ale loko mga wa ia kamara ia mo kwa solika po le ale vesio le kare sifia kama ia mauanga anga asia la sa sui le oranga o le upu e le sui ale sistema le loko fa wa akora pa le sistema le loko ia wa fo a fa pe
malama ma fia o le upu ma kakalo ma fai kau kus baia mai no le kus baia o kama malo losi ala i ko le karisi ke fiwa ke fai ko la e ai fai le menga fe meide ko ke o le fia ma ya o le kam fai le voide de fa fika u di de kar mo inga me karisi o pe o le menga ka un ka ki do fonga le pe fa fia o pe fa fia mo fo ia le fa fika Fo fa fika u le fa fia ia ra fika fo ia la fa fika u le stay with the word. We teach the word. Because ko ha me fonga singa le mai a saulo teach him the word. That doesn't work. Ang benga laka mai un por kalame mangi me fa lang. We have to stay worldly. If he comes because of some worldly things we do, then we have to stay worldly for him to stay. Because once we tell them the truth, because ele o menga na ringa sa. Alo le fe au la unga mai ke. La unga mai ke. Judgmental from single but it's not. Ya walu alo. Pe a penga o la unga sa o fe ja. Wa e foi la ni ke mi sa unga ko le le. Ana unga ko fe o la i kar ko. Wa o en ko se ki no mai but a fa pe o fe au le pinka ka boy. Nanga ke mana nga wenga mana kuspa ia ele ai la fa fika hudi la dai ora ora ka la le faro Yes. fi la fi nga le ia fa ia ro finga nga dan me la mfa isa olar ka la funga o loko ka ko ngar ka men ko me le Go and go with you. ar ka men ko fi wala ngo ka men no mai fo dinga mai o le fi re Layer come and go while the church is being faithful with the word. That's come and go on sesim. Ar come and go la leo ala faithful la le kalisi nga o nga me la mai kuspa ya. Les fa fika u lo. Yes. Ya tele la ima tu fonga ni si fonga le ele alofa ya po wa kuskusi di mafoi tatou ini ngoa fonga lo ila tou o la tatou manatu i faya o ngaina ni mata upu ese mai le fa singonga le tuspa ia o le asi inga le upu a le atua i le atura ko ngā me funga lua fai ele according to the Bible o la se kala kuspa ia i ko ngā whawhika hauri ua le o sa o kuranga kaunga iai ai ua fōringa mai ua fai ai runga whinga ngano le o ngare Ili vai mai le a tangata. Ia, i manati ia. Ko so whapera ka ua po kuskusi lima, po ua whiapa ia le loku. Le wanga. Wa ele uma ia manatu whapenga pe o watu a kaumwhailo ea o ole le mea moni o manatu ngai o mai tangata. Whapea, why mention names? But that's what the Bible says. That's what Paul did. Paul did. Le mea o le ta'u ingoa. He specify, he point out this group. O la vaenga nga whapea ya mātou let me see 2 Timothy 4. 2 Timothy 4. 14 ngai kala whapea. E tele mea leanga na whaia i a te au. E alesana. Le fai mea apa me mea. So he mentioned names. Before kala polo le fai ua Filipi, and instead of names he said the group of people, and he says watch out for those dogs who false teachers. On meranga e ona fai te tega ko pe on vat. Ele o kako ele o famu mo le loku o le fa manu aina. Po le fa manu aina o fina ngalo o tangata. O le fa mo le lotu ia usta ia e kangaka loku ia le fiong pa ia le tu ia leo ina le la fuma moele ia faolaina ni anganga ia faolaina ni anganga ia o le kuspa ia tangata ina ia fa pena ona I loa tangata le tulanga it's down ai so pe fia la pe le fia that's not our purpose, that's not our target.
o la o takeria o le whamoe tātou i whapenga o ngā ali mai loa le upu a le atua. E whau ai le lotu moni a le atua. Nanga loko a le atua, e whau le upu a le atua. E le whai upu e kolu man, whai upu e whaar kusinga a Iako whamai. O usoe i o tau manatu o le mea e fia tele ai, pe a maua o tau i tofutofonga ese. Ina ua o tau i loa o le tofutofonga. Sorry, nga Iako po le mea o fua ia mon me o le whai mea le lava kolu. Whamai, le au pele o lo matua wha malosi e tusi atu ia te utou i le wha aolatanga ua tu utele, ua tataua i lava ona o tusi atu ia te utou e apoapoa i atu ia o tou wha malolosi ona whinau mo le wha atua na tu ina mai wha atasi i le aupa ia. Mara le whaupe wha a ua wane wha le longa o isi tangata ua leva fo i ona mua e tusia o i la tau ia o i le nei lava wha asala. E wha le matau i la tau ua li iua i la tau le alofa tū noa o lo tātua tua i le wha amata itu. Ma ua la tau wha afiti i lo tātou matai e toa tasi ma lo tātou ali o Yesu Keriso. O le fasili, are we gonna be silent? E ka kuke ngofo ia atu ule ku ai ngā mele whai. No. We gotta look after the church. We gotta feed and cut the church. Da e au na whawhanga ma leo ia le lafu maa moe a le tua. E le tu whaua i la ia i le kau whaasese. E le ku whaua i la o onga sese. E le ku whaua i la i le kau whaavalea. E le ku whaua i la le kala le leisa o loko lea le mai everything goes. One size fits all gospel lea. No, we're not going to leave that play around with the church. It's about time for the leaders of the church to stand up, stand together, take these words seriously. Wan mele ngi nge tatu lo o le kaua le vengi. E tau o isi mea uma e defense au le upu le tua. It's our only offense. Ele malo se kaua ngal offense ngal kifeng ngal whaka malo kaua when we attack, and how we gonna do that with the word of God. So or fonga whawhitau. Ka whanga isi kai mi e o sofa iet. Yes. E wa pe O sofa ia ke mi uma. Ia wa kere ngā o isi e pe ki do e isi ki o sofa ia e fori kai mi ka uma. Retreat. Kai ma, koe ngofo ai ma whau le lei ma kūranga whapenga. Yeah, anyway, Pastor. Sa lora vai fiti, pole nei fia. Wa ko me tata. Ai ko nisi sini ka fa wa mai ke ka puro kai ke mi. Me ni o ku pupeito no ekalesia fa ya. Ya ko fa wa verso fo pe fa pe e nisi va ngor fisio ya. Ya to ya sa lora ka wa pe yesi si me sini ka o e manku e ke fia. Faso el ponge yo le bongo ana le. Nei, o te rona o le ngā lava, o le whai am whamanatunga le mea lea. Stay with the word. Simple. Stay with the word. But I don't know every... Sinkama i loa. I only know... Onga ele o askaka poko. Askaka... So, my only hiding place, my only refuge... o le ngofo le upo le atua. Pa o lavanga le mea saonga le muwai. Ngofo le upo le atua, study le upo le li matau mawhai e tū mawai. Ia ngalawea ina la ia le, matau nu o ele mea la whina ngalo le atua, i lana e gale sia. O le fofu ngā whaafika uri umale ingi. O ngā ua le ka akia ma nofo le upo le atua, i lona nofoanga ma le tūlanga kaungai. O lea, pule. That's our authority in the church. Ola upole tu. Ia pau ngā pastor skoe whapa ia tēnā tūla. Whaftai pastor mo le fia. Tani tonu lea o te laina tā o i vaenga i tele fo i whai whawhitau di ma mea whapena. Ia apsalo i sisi me o loto toe ia whapena whau le gaspo. Ia, God's will. Tu nā ia amane nei taimi ia mo le turanga ngare whawhitai.
o le fasoa le nia fiafi. Neli. Ia ngā le pele tua sona tulu i pele. Manu ianga ele ngata i lea, fua ele poto mana tamai fo. I lau sunga a wale, turanga fo i fasoa ina po le tufanga le fionga o le aleli. Ia lai nungo nei por kalame, ia whamanu ia le tua na ngā le lue le ngā luenga. Tua mane no whan. Ia mai, te taritonu ia o le whaima le o le por kalame le nei a fiafi. Amen. Tau ia ina ia whamanu ia le tua. Ai i tatu tu e whamanatu atu o le vea sofou la amata le fitu le fiafu ia ai e sa fisili mai o le pea no whatu o le tana noa le uso e le ngā maa ua i karangoa o le fui mo le ava ngoa kouke i karangoa mai ai ia pea mai tau mai ue i fui ni meo tau wha le tonu tau wha anongolongo ia vini mai kau karangoa ai se maa ia ke le fui maa koe e loa atile le fionga le atua, ma le moni o le fionga le atua. Ai tari tonu whamanuia le atua le nei a fiafi lo loto, i le suafa o le su. Amen. Amen. No.